ya. Oh, kamu. Ya, kinyogota. Okay. Travela. Ulugulo yan. Eshe nakina kitrilo man. Oh. Itilo ko sa chelet. Oh, do golota chelet. Oh, bukinya bugai. 150. Ah, chelet kama. So ake save ka munu nna ka mpho ke shuma gona. Inolizwe ke shuma ka zona ke re. Mathomoni ke beng khire batho ma ba dira 360 ke mongana ka khona bona shape yao. O rena yang cause of ajana ka khona ke mfa chelet. So je la nka shuma ga jona ga re batho ba disappoint mani. Ya khona bona body ya we bozi mara aya disappoint ka mbethe. So mara ska chu le wa na beje. Nyaka re bona ntsekela o ka ntsekela ka mphoina ke khotsa fala gona awa so ake se rena melao ya ka e sharp ba a o e nyake na wa e sharp na e le sharp ke don't ntsekela ke ngane ka khona fa tshale awa awa o ntsekela nya ka khona Awa so 150 ngai 150 ngani to tagana agero 150 waizwa zama yana ke okay awuna buthatha ushimile wangu mwana karile kinyaka okwa kamkhwanu okay awuluke